uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya igituntu. Imibare igaragaza ko nko muri 2020 abantu byibura bagera kuri miliyoni 10 barwaye igituntu, mu gihe abarwaye miliyoni 1.5 bahitanywe nacyo. Buri mwaka rero tariki ya 24 Werurwe isi yose izirikana umunsi mpuzamahanga wo guhangana n'indwara y'igituntu. Hanazirikanwa kandi Dr. Koch. Uyu Dr. Koch ni Umudage, Robert Koch, nibwo yatangaje ko yamaze kuvumbura umuti uvura agakoko gatera igituntu. Yabitangaje mu mwaka wa 1882. Dr. Koch. Indwara y'igituntu rero yamenyekanye cyane mu kinyejana cya 19. Icyakora amateka yo akagaragaza ko yabayeho mbere y'ivuka rya Yezu. Na hano mu Rwanda indwara y'igituntu yahozeho inahitana umubare munini w'abantu, ariko ikiteranywa n'amarozi kugeza mu mwaka wa 1954 ubwo ubuvuzi bwayo bwatangizwaga mu Rwanda. N'ubundi indwara nyinshi zahozeho, ariko kera abantu bakazitiranya n'amarozi. Nubwo iyi ndwara imaze igihe kinini, abantu bamwe bayifiteho amakuru makeya. Nayo mpamvu nyine hashyizweho uyu munsi kugira ngo hajye hazirikanwa uburyo iyi ndwara yarwanywamo. Igituntu ni indwara ikunda kwibasira abantu bafite ikibazo cy'ubudahangarwa bw'umubiri budakomeye. Kugeza ubu ngubu hari n'urukingo rw'igituntu rugenerwa bene abo bantu. Nk'uko rero bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, indwara y'igituntu yica nibura abantu bagera kuri miliyoni 1,800,000 ku isi yose buri mwaka. Abayandura buri mwaka bo bagera kuri miliyoni 10. Igituntu rero ni imwe mu ndwara 10 za mbere zihitana abantu benshi ku isi. Abarenga 95% bicwa n'igituntu. Abo rero nanone barenga 95% bicwa nacyo ni abakomoka mu bihugu bifite ubukungu buciriritse. Indwara y'igituntu iterwa n'agakoko ka bagiteri, ikaba ishobora gufata ingingo zitandukanye. Umubiri w'umuntu ni wo wonyine ushobora gucumbikira iyo bagiteri, kandi ni nawo ushobora kuyikwirakwiza kurusha ibindi. Indwara y'igituntu igabanyijemo ibyiciro bibiri. Hari icyambere kijyana no kuba bagiteri yageze mu mubiri, ariko muri rusange igiramo kabiri. Hari igituntu kitigaragaza, hari n'ikigaragaza. Iki kitigaragaza ni igihe zino bagiteri zanduza igituntu zishobora kuba mu mubiri w'umuntu zidateye uburwayi. Ni ukuvuga ubwirinzi bw'umubiri burayirwanya, bagiteri ikaba mu mubiri ariko isinziriye. Nubwo iyi bagiteri biri mu mubiri ndetse n'uyifite adashobora kugaragaza ibimenyetso cyangwa se kurwara, rimwe na rimwe bitewe n'imiterere y'umuntu ashobora kukirwara nk'iyo ativuje. Ku barwayi b'ubu bwoko bw'igituntu ntabwo bashobora kwanduza abandi. Hakaza rero na cya kindi kigaragaza. Ubu bwoko bwo butangira kugaragara iyo bagiteri zitangiye kwiyongera ku bwinshi mu mubiri, mu gihe ubwirinzi budashoboye kuzihashya. Zigenda rero zikwirakwira kandi zibasira ingingo zitandukanye mu mubiri. Umuntu wibasiwe atangira nyine kurwara no kugaragaza ibimenyetso nyuma y'ibyumweru bikeya. Ahangaha bashobora no kwanduza abandi iki gituntu, cyane cyane nk'abo bamarana igihe. Igituntu rero gishobora kwandurira mu mwuka, mu gihe umuntu ahuye n'umwuka usohowe n'umuntu urwaye igituntu. Iyo izo bagiteri zimaze kuba nyinshi, habaho kuba ubudahangarwa bw'umubiri butangira gukora akazi ko kuzibuza gukomeza kwiyongera ndetse no kugerageza kuzisenya. Icyiciro cya kabiri cy'indwara y'igituntu rero kiza gikurikiye icya mbere, kandi kikajyana n'indwara wenda nka diyabete, imirire mibi n'ibindi. Nyuma rero izo bagiteri zigatangira gufata ingingo zitandukanye nk'ibihaha, impyiko, amagufa n'ubwonko. Bagiteri itera igituntu gifata abantu yitwa Bacille de Koch. Mycobacterium tuberculosis. Abantu bose bahuye n'iyi bagiteri ya Bacille de Koch ntabwo ariko bahita barwara, ahubwo harwara 5% kugeza ku 10% muri bo. Iyi Bacille ishobora rwose kuguma mu mubiri isa n'isinzire nk'uko nabibabwiraga haruguru, hakaba hashira n'imyaka myinshi. Abantu rero bafite ubudahangarwa bw'umubiri budakomeye nibo bakunze kurwara igituntu.
urugero ni nk'abantu barwaye sida. Ubushakashatsi bwagaragaje ko igituntu kiri mu mpamvu za mbere zica abarwayi ba sida. Abagera kuri 3/4 by'abarwayi ba sida ku isi bicwa n'igituntu, naho muri Afurika abagera kuri 40% barwaye sida nibo bicwa n'igituntu. Uretse ko hari n'abandi bafite ibyago byo kurwara igituntu, hari abafite ibyago biri hejuru nk'abana bato, abakuze cyane, abantu bakoresha cyane imiti iterwa mu maraso, n'abari kuvurwa kanseri hakoreshejwe uburyo bwa chemotherapy cyangwa se ubundi bukuraho ubwirinzi bw'umubiri. Hanyuma hakazamo n'abo bantu rero bafite ubwirinzi budakomeye nk'abanduye sida cyangwa se abarwayi ba diabete, n'abandi bantu baba bamaranye igihe kirekire n'umurwayi wamaze kwandura, bafite ibyago byinshi byo kuba barwara igituntu. Kubera ko igituntu rero cyandurira mu kirere, iyo umuntu akirwaye akoroye, utwo ducanwe dukeya dushobora gutaruka tuba duhagije kugira ngo twanduze umwegereye. Umuntu urwaye igituntu rero ntavurwe ashobora kwanduza abantu bari hagati y'10 na 15 nibura mu mwaka. Mu biranga igituntu rero cyo mu bihaha harimo gukorora bihoraho, umuntu akaba yacira igikororwa kinini rimwe na rimwe kiriho n'amaraso. Mu bindi biranga igituntu cyo mu bihaha harimo kwahagira, kubabara mu gatuza, kugira umuriro bijyana no kubira ibyuya nijoro, kunanirwa kurya no kunywa, bikajyana no gutakaza ibiro. Umuntu wanduye igituntu cyo mu bihaha arangwa no kubabara mu gatuza no guhora unaniwe. Ikunze rero kwibasira abantu bari hamwe ari benshi, nk'abanyeshuri baba muri za interna, abantu bari muri gereza, mu bigo bya gisirikare, n'ahandi haba abantu bahurira hamwe kandi ari benshi. Tutibagiwe n'abakozi bo kwa muganga, kuko nabo bashobora kwakira abakirwaye bakaba babanduza. Ariko nanone si ko umuntu wese wahuye na microbe itera igituntu ahita yirwara, kuko byitwa ko umuntu yayirwaye ari uko ibimenyetso byagaragaye. Mukanya nababwiraga ko ibimenyetso by'igituntu ari inkorora irengeje ibyumweru 2, umuriro mwinshi cyane, kubabara mu gatuza, kunanuka, gucika intege, kubira ibyuya cyane cyane nijoro. Ibimenyetso rero bikaba ari bigaragara ku gituntu cyitwa tuberculose pulmonaire, no kuvuga icyo mu bihaha, ari nacyo gifite 90% y'ubundi bwoko bw'igituntu. Ubundi bumwe mu bundi bwoko bw'igituntu bujya buboneka bitewe n'aho giherereye. Hari igituntu gifata iruhande rw'ibihaha, hari icyo mu magufa, hakaba icyo mu nda, hakaba n'ikindi umuntu azana amazi mu bihaha, hari n'igifata mu myanya myibarukiro n'urwungano rw'inkari n'ibindi bitandukanye. Kubera ko rero igituntu ari indwara yandura, umuntu urwaye igituntu aba agomba kwita kuharyama, hagomba kuba hari umwuka uhagije, gufungura amadirishya mu gitondo abyutse, akagira isahani ye, igikombe cye. Ntabwo bikwiye nanone kumutera ipfunwe ngo yumve ko yahawe akato. Ikindi akwiye kwitaho no gufata imiti mu buryo bukwiriye. Imiti y'igituntu ifatwa mu gihe cy'amezi 6, ariko nyuma y'ibyumweru nka 2 ayitangiye abadashobora kwanduza abandi. Ikindi kintu abarwayi bacyo bakwiye kumenya nuko atari byiza kubihisha, kugira ngo bamenye uko bitwara kuri bagenzi babo, ntibagikwirakwize. Muri icyo gihe cy'ibyumweru 2 na mbere yaho, umurwayi abasabwa kwambara agapfukamunwa. Amakuru meza hari nuko igituntu ari indwara ivurwa igakira, ariko iyo kitavuwe neza kiranica. Kwirinda igituntu rero, icyambere ni ukuba ahantu hari umwuka uhagije, kuko niyo umuntu yaba yahuye n'uyirwaye, twa dukoko cyangwa se bagiteri zitera igituntu zishobora gusohoka mu buryo bworoshye iyo umuntu aba ahantu haba umwuka uhagije. Nanone uko bavura igituntu, baba bafite intego yo gusenya za bagiteri zamaze gufata ingingo zimwe na zimwe z'umubiri. Mu miti rero batanga harimo yitwa antibiotique, zikaba zitangwa ari nkenye. Harimo iyitwa isoniazide, ethambutol, pyrazinamide, rifampicine.
iyo miti igomba gutangira rero kunyobwa vuba bishoboka mu gihe umuntu yamaze kumenya ko arwaye igituntu. Uretse ko habaho n'urukingo rw'igituntu, ibyo nabyo abantu bakwiye kubizirikana. Ibi rero mbigarutseho kubera ko uyu munsi tariki ya 24 Werurwe buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara y'igituntu. Imibare ikagaragaza ko byibura abantu bagera kuri miliyoni 10 barwara igituntu buri mwaka. Muri bo rero abarenga miliyoni 1.5 bahitanwa nacyo buri mwaka. Kandi kuri tariki hanazirikanwa umudokiteri wakoze agashya yitwa Dr. Koch, ni Umudage. Nibwo yatangaje ko yamaze kuvumbura umuti uvura agakoko gatera igituntu, Bacille de la tuberculose. Yavumbuye rero mwaka w'1882. Uretse ko igituntu nyine cyahozeho kuva na kera, nubwo cyamenyekanye cyane mu kinyejana cya 19, ariko amateka agaragaza ko iyi ndwara yabagaho na mbere y'ivuka rya Yezu.